Ngiyabonga kakhulu umfowethu obengifundela. Ngizwa ngathi ufunde kahle, akukho la elabhajwa khona noma wahixiza. Ngiyabonga mfowethu, isibusiso uzosithola esihlalweni sokhozi. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhakameni. Bantwana basezulwini, senibuthene niqhamuka nxa zonke zomhlaba, empumalanga nasentshonalanga nasenyakatho naseningizimu, nizofuna izwi lakhe. Kodwa mhlambe ningaphatheki kahle ngoba abanye abazi ukuthi kuhamba kanjani. Abazi ukuthi inkosi yasePhakameni kunesikhathi sokuthuma abantwana bayo. Bacabanga ukuthi bazozwa izwi lakhe othunyiweyo. Kodwa manje masebezwa izwi elifana nabo, bezwa izwi lomoni, bezwa izwi lesonakali, mhlawumbe bengaphamba benaphethe lutho. Kodwa ngiyacela abantwana benkosi enkulu yasePhakameni, ngicela uNkulunkulu wasePhakameni wafika ezweni lakithi, wafika ehamba ngezinyawo nobukhosi bakhe, obathi nanxa noma esefikile, kodwa amadoda ayekhona ayephikelele ngokuthi singeke thina sisondele kumuntu sinoThixo wethu. Kodwa uThixo akazange lenzele lutho. Siyabonga kuba bathele umdala wezinsuku ngoba ngathi ngithatha inkonzo ngathatha yona yoqobo. Ngathatha inkonzo enoNkulunkulu wakithi. Amalibala izinganekwana zabamanye amazwe. Njengoba sesifikile abantwana benkosi enkulu yasePhakameni, simbonge uNkulunkulu wasezulwini owakhumbula leli izwe elalibizwa ngokuthi khona izonakali, khona amasela, khona bonke abantu abakhona inhlobo ongayisho lona ndindwa, yizwe lelo ndindwa kuleli izwe laseGauteng. Ngempela uma sizwa emlandweni bathi inkosi yamakhosi noma kufika elangeni, yayithi mntanami uma uya eGoli uThixo ufike phelele majuba, uthi ubuyelele ngale ubusuhamba wedwa. Kodwa ngenhlanhla uNkulunkulu waphakama uqabathele wakithi ePhakameni, weza waze wafika phakathi kwazo lezo zonakali njengoba namhlanje kunje. Ngiyacela uNkulunkulu wasePhakameni ukube ebe ngakimi. uNkulunkulu wasePhakameni wabona amakhosi akithi, wabona amadoda ezwe lakithi, bambona futhi bambonisisa, kwathi naba bephethe isikhwama basilahla isikhwama, bathi no, akusiyena umuntu noma akusiyena umprofeti ofana nabanye abantu emhlabeni. Ngiyakhumbula abantwana benkosi enkulu yasePhakameni noma ngangimfushane ngaleso sikhathi, kodwa ngiyakhumbula kancane indoda yakithi. Abantwana benkosi enkulu yasePhakameni angazi ukuthi singenza kanjani eke sibambe kahle, siliphathe kahle uluntu lasezulwini. Kade lisho izolo lithi mntana uyeza
yaqhamuka lengane nediqanyana lephepha elineziqafu zamafutha, kodwa phakathi kukhona inecklace emangalisayo, phakathi kuneperfume emangazayo. Yasemukela mistress lezi zinto zezipho, wathi mayithathele lidiqana elirejiwe ngephepha elibanyana. Wayesebheka lengane, ngiyabona ukuthi mhlambe wenyanya kakhulu, ngoba uvela ayithandisisi kahle. Bafowethu, bafowethu, asikho umuntu olesibindi njengomuntu emhlabeni. Wangazi kwaJuda ukuthi abefundi benkosi uJesu Kristu bengamzingela bazibambula. Letho sibone thuse wethu namhlanje. Kodwa bahamba yabona wayesethusa kwakhe umistress nomhlobo wakhe nomsithathe wabo. Wayeseqaqa lento elithixanyana, wathi wayiqaqa wayesethi dadewethu Misty, wayesephamisa necklace yakhona yemali ikhanda legold. Wayesephinde thatha iperfume wathi mayithinta khona elandela abantu. Layeqhala khona elandela abantu bathi sizwa ulunga kamnandi, sicela sitshele iphunga lapha iperfume uthatha. Abantwana basesilweni, bantwana benkosi enkulu yasePhalamende, waqala wayibhekisisa majelengane, wathi mntanami, wathi lezi zinto uzithathaphi? Wathi hayi, wathi ngibona ngathi zazibe uma ebekele usisuka omkhulu lomshado. Ngeshwa akabanga esaphumelela ukushada, wayesenkulunkulu emkhumbulo nobaba walandela. Waqala imistress nyembezi, kodwa awufanga benesihawu. Inkosi yasezulwini ikhipha isaka kunika isaka, ugana ukulabalela yenza yonke into awusangunake. Waqhubeka wenza imikhuba yakho emibi. Kwathi nalapho ihlakanipha khona ye-high school ilimthumelela umlayezo njalo lo mistress, wathi wafika isikhathi lapho ishada khona, yathi mistress, yathi wena, yathi ngikhulise njengomama, ngicela ukuthi la ngishada khona ube khona. Hlobo zenkosi enkulu yasePhalamende, belithole likamayekisa belisesibayeni, walitomula uJehova langena phakathi kwethu, lithema lingena phakathi kwethu. Abaningi banikina amakhanda bathi ngingasiya. Namhlanje senale nkinga. Jerusalema yefilema nawoyiza
isiguquko sika-4 ngabanye abafethu behlangene bakhuluma ngikhuluma emfushanyana base bethi lo owemunyeke lo osiguqisa kangaka khona lapho kuthe kusenjalo kwasekhuluma izwi lathi bathe abaphuma yamasango aseparadise avuliwe abangeneliswa yilokhona manje abaphuma isikhathi sekhona yaphela inkulumo Jerusalema izimpi zaqala kithi emsinga phakathi mabaleni emagcekeni kithi emathuneni kuba umkhosi khona kwathi mase sisiphatha zehla sibheka phansi kwamavili sibheka phansi kwamajosi kwaphupha izwe lasemsinga wangangokuba wawuthi noma ufika kulelizwe ngopasi ngamapasi ngalesi sikhathi sodompasi ngafika ngama-70s kodwa kwakuye khonone umesisi noma umedem ngaleso sikhathi kulabo makhosikazi wakuthiwa wokhetheka mhlawumbe uyikhetheka uhlala nendoda yakhe lephezulu wawungeke usho ukuthi ngibuye Msinga noma buya nale kubona ipasi lakho ukuthi from Msinga athi ayo from Msinga kodwa namhlanje abantwana benkosi kulese yathi masifika inkosi ngonyaka wokugcina isizathunguzela ngaleso sikhathi leso yathi masifika inkosi yethu nomhlaba yangena emzini wakithi wasemkhosini wangasentla yangena phakathi nesibaya yayifaka umjivo umakhifakhifa omnyamana angena umuntu abadela wakithi esiphakameni nomhelana wakhe phezulu ekhaya akhumbula iminyaka emidala ka-1962 mhla kushepha inkosi yezwe lakithi okwasho iy'ntuli zaphela phezulu kwaze kwakhona amafu kade ngekho kodwa into
esikhulu phakathi esibayeni lapho kwakhona namadoda bebuzana bethi ubani lomenyiwe, ubani esisimenywa esikhona namhlanje esigigqila ngaphezulu ekhanda kuso. Ukube siyazenzela laba abakhona ephakameni ngabe bayisibone abazalelwe ephakameni abafundiswa banceliswa ngokuphakama ngabe sibonela kubo sonke ukuthi ukuphakama yiphenjana kodwa behlakaniphile bayishula inhlakanipho yolahlo. Azasho ukuthi athi ngabe just ngesikhathi esithile nabe nomthile yathi bengikhala inkosi yezulu yangena phuma ikhanja endlini ekhathele esonda kithi emakhulwini yaphuma ikhanja yayisingena ngentuba yathi bengifika phakathi nesibaya yayisithi Nkosi kwasemakhulu yathi namhlanje sibambe lipi yashesibamba wathi mawubheka inkosi yesinomhlaba inkunzi yenono wathi mawubheka ngishishethi lakhona uthole amakhaflike ebaningi ezinto yeshibamba ukubathi lokithi walibamba wathi namhlanje kwasemakhulu wathi ifumene iphi wathi ibambile sho kuyibe khona kanti bamba umsila wonke majosi abathembu umabaso yonke indawo njengoba kuyisabatha namhlanje kumhlophe intaba phansi kwehlahla isigugu amathembeli yonke into nje bantwana benkosi nombuso yadaka ungakhohlwa. Ngabona eminyakeni emidala kwathi ngama 1960s noma ngabo 1961 62 yaphela insizwa kithi eyindoda angikhulumi ngendaba kodwa ngikhuluma ngoshembe ukuthi besefika kunomehluko khona. Ngithe ngiyobika kuthangana lapha enkosini onyathi lwezulu ngathi ngiyobika ngafika lapha edokotela ngathi boyincika wasekuthi lelele angikhalele amaphutsheni umthetho wami wasekuthi lelele kancane ngalisibhizi libiza amakhosi inkosi yokugcina libizile ukaba ngayo yasiyabuza yathi kwenze njani makunje elizwe kama ngayo wasala empini kwathi indodana yakhe yaphinda yabuyela wathi uyalizwa lelishi elikhuzwa lapha emva wathi bahlabana nenkosi uyihlo ongasekho emhlabeni wayesekuyela somfeni wabuyela esehlaba ikhwela wafuka jojo wafuka ihlaba insizwa wayiginqa wathatha umkhonto ojikela phezulu wathenza intando yini kodwa ngikhuluma abantwana benkosi yesinomhlaba ngesibindi esifunekayo phakathi kokholo isibindi esihle bakhona bafethu abakhonjwa kudala kuleliswe bekhotshelaleliswe ukuthi belaphelelizwe lelapheke abantu bazi ngokukholwa abasala bakwenza okuhle babafika ethempelini lakade sikhona bona nabantu abadala badonsa abantu abadala nomjiva badonsa abavangeli badonsa abashumayeli basekuyithi namhlanje sibuye entabeni kodwa ngoba lesonakala sinama-supporters kwavele umama bathi befundisa bethu kwavele insizwa zathi befundisa bethu ngeke sisale balandela insizwa ikhona ibhasi ngoba ngathi mangibheka ngifika khona lapha ngathola ukuthi kukhona umahlukane khona ngoba amabhasi mabili kodwa sasithi masibuya le ngathandi kahle ngaze ngajabula ngoba ngangizobe khuluma ngalesizwe phambi kwethu bethi ngeke ilunge ngoba into enofunda lento ebiyiplana lapha izolo into ebiyiplana lapha ngathi mangifika lapha endlini zabefundisi elekhuzeni ngathola amadoda esiqoqo benqoma bethi uzoyithi ibhola ezoqhuma kusasa shembe umkhulu yesabeka thola la bethu shembe ogcina mntwana uyathanda uthanda ngeke ulunge yasho njalo inkosi yasephakameni njengoba lisalapha yasho inkosi yasephakameni yathi ngimuthelele lapha abaningi basemadokotweni basebantu abahlolayo yayisihle
usuke uyaluza ufuna abantu abahlolayo abayenziwa indlala yonke into iphelele lapha eTafeni. Wakhona phela abazenza babona yanibamba abantwana benkosi enkulu yasePhakameni. Namhlanje singaphezulu sika-25 sesiya-30 years sigijimela kwa-30 years. Namhlanje impi iphelile ezweni laseMsika ngoba iseshilo mdala zinsuku othunyiwe ezulwini. Bantwana benkosi namhlanje sinonyazi lwezulu. Kuvumela phakathi kithi ukuthi sithi uThixo sithi umkhulu yesabelo. Msuphazamisa izingane zabantu ezofuna uNkulunkulu. Hamba uye kwamathanda nhliziyo mwana uthithiza. Uyabona uma kufriwe mawe kumgwaqo akufuneka ukuthi uthithize. Okungcono ungahlala ngesivinini sangempela. Uhlala ngesivinini sangempela noma uthithiza ubuyele uzosheshele lapha. Mawuthithisa uyale umusuthi uyabona ushayisele manje ukuthatha ibhokisi phezulu njengempela. Ngoba uyathithisa. Uzayifika leso sikhathi. Hamba isikhathi sekhona. Oba ngasuthi inkinga yini? Into engijabulisa phakathi kwasemkhulwini kwavela indoda emnyama eyashiwa kakhulu. Nansi indodakazi yakhe ngiyalizwa kuthiwa uyumvangeli ePhakameni. Okudala uyeyedwa umuntu wesifazane omvangeli akaziwangena. Yathi mabe bantwana benkosi enkulu yasePhakameni isiyenzile imisebenzi inkosi unaphuma siwothe nabantu phela bahawula yalenza imisebenzi laphinda amadoda aseMathubeni asho enkosini yakithi bathi hawu inkosi ayikho inkosi engabe inkosi ngaphandle kwayicweba. Ngaphandle futhi kokuphuza uzobusa ngani izwe lakho. Ngizibongela ngoba iwona amadoda angilunguza ehamba ngenkosi enkulu yasePhakameni. Angilunguza ngisetrongweni afika ngilunguza kancane athi mntwana wethu uthi lo esihamba naye emva kwethu namhlanje ungaphinde usithinti isiba. Bathi sihamba nokubabathela inkosi enkulu yasePhakameni kwakuyisinyanga ezimasikhathi. Yathi bayisibonile yasinda kwakuyindoda esatshwayo kakhulu ezweni lakithi emakhumeni iphatha amakhathakhatha lingasho bantwana benkosi ukuthi mhlambe kwesisikhathi le ndaba ngiyibelese kodwa umama indaba kaShembe ukuthi uShembe umkhulu wehlula zonke izinto ezikhona emhlabeni. Uma wazi lokuphinda futhi utandaze ngabo wafika izazi ziphuma malanga wafika izazi ziphuma
inyembezi landelana yathi Nkosi, yathi sindile mbele, yathi Nkosi ngisindile baba. Kusho umuntu onenhlonipho ongazamuyibona emhlabeni. Uyabona uma uthanda ukuhlonishwa ungabe uqhankqashila. Mawuthanda ukuhlonishwa, mawuthanda ukuphatha ungabe uqhankqashila kuze uzophatha kusasa. Eshumuntu ohlonipha ngendlela esimangaliso. Ngalo usuku ngangasabatha emsabalele khona enhlalakahle emzini wenkosi yona le khona. Bathi mangisabatha khona ngase ngenyuka ngiyethembeleni eseduze kwasekhaya. Mawusuka ekhaya is about 4 kilometers uya enhlalakahle kodwa nangenyawo futhi mawuphile ungagijima ufike. Ngasabatha ngathi mangiqeda ukusabatha ngase ngiyakhuphuka ngaya eZilipha ethembeleni eseduze kwakithi. Ngathi mangihlala phansi kwesihlahla sisalungiselela ukuthi siyaqoka yasiqhamuka imoto yenkosi yami. Yaqhamuka yasiyehla yayingakaphathi umlenze kanje kule mnyakanyana nje. Yasiyehla yasithi mfowethu yathi uthole ngiyinokudla ekhaya ngilethele ukudla. Ngikhombisa izwi lamakhulu ukuthi inhlonipho into enjani. Yethunga ngakhathi inyembezi. Nkosi ngithaka nomoto nokudla. Kodwa ngikhuluma ngendaba yenhlonipho, ngikhuluma ngendaba yasemachubeni. Inkosi ethi ikhuluma nawe isothe uthole ukugoqela wena ubone ukuthi anobusasi wena noma kufanele lale ngesisi noma kufanele kukhuphe ngamadoda. Ishonipho inhlonipho abantwana benkosi enkulu. Yashabalala ibikhala inkosi yethu nomhlaba yaze yasha sekwenele ukuhlala nangiyehluleka. Ikhala njalo inkosi. Sikhona sikhukhukile nomthalo sikhukhukile. Abanye sebeze bangibatha manje baphinde bambatha amanye. Akukuphendula. Yathi sifike bakule ndaba kodwa ngisho ukuthi balandela inyembezi ngathi Nkosi isuke enhlala kahle ilethe ukudla yathi bebe nokuthola etempeleni bekuzongena ekhaya. Ngikulethele ukudla. Yathi sifike inkosi yamakhulu. Yathi sifike inkosi yamakhulu isifikile sondakithi emathubeni isimanyule eseyigezile ukudla abathe bakithi ephakame. Ngiyamithi
Genesis 18 verse 12 and 14. Isaiah 26. So call session. Genesis 18, 12 and 14 to 14. uSara wahleka enhlizweni yakhe ethi lokhu sengigugile ngizakuba nenjabulo na nenkosi yami sigugile. Wathi uJehova kuAbrahama uhlekelani Sara ethi ibala ngizakuzala ngimdala na. uJehova wahlula utho na ngezikhathi ezithile. uJehova uhlula utho na ngezikhathi ezithile ngizakubuyela kuwe ukuthwasa konyaka. Ngiyabonga usihlobo sami. Kodwa ikhona into engifuna ukukhuluma kuhlule kuyona. Abantu bezola kithi eswela basula. Yathi bafika inkosi yesu nomhlaba. Uyayizwa le ndaba le. uSara uyahleka uhleka usuku uthi inkosi ungatheli nje nenkosi yami nje. Isikhuki nje. Ngoba kusenethemba lokhona umntwana na. Imkimbala kuzomsala Nkosi. Uyabuza uJehova. uJehova ehlula ukuthona. Ngoba kamanze ulapha nje ithemba unalo phela. Iyo lento ezakukhipha ukufana emadokotweni. Umfuna lo mthuna abangenalutho. Abangaphethe lutho esandleni sabo. uJehova uyahlula uthona. Kodwa akasibuyanga ngane kanene. Inkosi yesu nomhlaba uphophele isibela samaphondo phansi kwentaba. Wathi befika uthona sebekhulile. Indoda yakhala inkosikazi yathi baba yathi no awusiyele umnyeni wami. Ngiyena inkosi yesu nomhlaba kodwa wangena ngenyumba. Usho ukuthi imbala ngobuye inkosi ngizamgona umntwana. Wathi uphophele isibela samaphondo. Wathi namhlanje usitholile isibusiso mntana uzoba khona abantwana. Hayi umntwana abantwana. Basebeqala abantu babhekisisa. Babona bathi hayi lo uThixo wakhulumisa inkosi yesu lakithi. Bathole inkosi kuwele. Yakhuluma okwenkosi yesu lakithi. Noma kwababa eyayithi baba eyihlosi kakhulu nobaba lo ngikhuluma ngaye. Engithi uyise kaSibongile lapha ephambili omkhokheli noma umvangeli kanjalo. Ithi ke indoda esizalayo ithi inkosi yethu sithile ngempela. Zase ziyehla inyembezi zathi mazehla landelana. Yathi inkosi yasabela inkosi yathi inkosi yasabela inkosi yathi inkosi yasabela inkosi yathi lo akusiyeni umuntu. Yathi kusuka namhlanje ngelahla imithi oyithandayo mfowethu imithi ithathe ukhethe
ifavorite yakho manje oyithandayo uma usasele wena mina ngihamba ngephambi wamapinto tasabaya mekatakati yasithatha amadoda ezolongela samakhulu namakhulu ababesondela emndenini wakithi babesho bethi Nkosi uma ungaqhelisa uthini ethuzi kwakho singakuvakashela kwawe yenye indoda ibisihleka ithi ngothi Nkosi yami babanjwe yimusa yathawo ya kodwa inkazi ukuthi bantwana bekose kulese phakameni yashiyeka yathi libona yashigumele yashila uchompethe impunga yaqala yaphela phezulu kwanjaba yayohla kumbongela uJehova ngoba elungile okumsaka kuhlezi phakathi yafuma yathi Nkosi ayayazi amadoda siyayazi insizwa lensizwa yakithi emkhuluma ngayo ayikho insizwa semekhuluma engayazi yayazizwa lakithi naphesha wonke umsila wonke wemasi ngoba le ndoda le yasebenza ePhumoloni kodwa into engijabulisa yahamba isibonisile uPhakama Phakama uyithini wanyakaza imthambo phezulu ekhanda wanyakaza imthambo uma isizwe hamba emhlabeni ngalesi sikhathi ihlabela isinqamuka ihlabe inqamuka ithi woza ngisize ngicela ephakame namasango angakaphambi yashokoza basegazini zehla izinyembezi zezwa kusuka phansi mvumeni uJehova abantwana benkosi kulesephameni uma ungaboni kahle ikho ngithi sheshisa uhambe masini ikho ngithi sheshisa Sholo sama ungaboni kahle msuluthithisa phakathi kwethu msuluthithisa ubhekana wanisabantu ingane zabantu ngoba izingane zabantu azazi ukuthi wenzani azazi ukuthi wenzani omunye washo ngelinye ilanga wathi kakulendela usibandane ngoba ngithi ufundile une-extension yeqondo kanti uyiseshathini kanti ulandela umphuphe into engamsebenzi walutho Hlobo sami uNkulunkulu ayikho into engaphezu kwakhe emhlabeni ngibhekisise kahle kuhleli phezulu lapha ngisho lamadoda ehlangene ngamakhala abungona hlukana nencane ya basho bathi ngqula azobizwa kuseni yakama washintsha uJehova izinto last minute ya washintsha ngenhla kwathona umfa wasemasangweni bakhona abanye abathi mamelana awabe kusavuma nokuthi badle hayi ngayibuza nami ngathi hawu umtshelelana umtshali le ndaba
ngiphakathi kwe-traffic engaka, ngiphakathi kwey'moto ezingaka eGoli ko-Eastgate, phakathi emarobhothini amakhulu walihle ekhulu, kanti iy'nswelaboya sezikhona zilindile, seyilindele. Naze nayilahle ingilosi, asazi kuzoba njani kusasa. Kodwa sibonga nje abantwana benkosi ngoba kuthe bayisithela inkosi yezulu nomhlaba, kodwa ayisho ithi usekhona khona, sengimfumene. Kodwa uthi umuntu uyabheka ubheka isiqu sayo ubona ukuthi awuba useyibhungu kusasele over noma 20 years esihola. Akekho wayicabanga. Naze nayiphulene into yini maNazaretha. Naze nayiphulene nakuphulene umngcona phakathi khona. Namhlanje sesiyabuzwa kuthiwa kulipho elicimba. Into eyenziwa yini ngaphakathi? Ukuhlakanipha, abantu athi balifundile, uhlakaniphe, uzusisho ushaya isifuba uthi ngqondo nakho. Yokwenzayo. Uyeza umhlophela. Uzokuma phambi kwakho noma ungathandi uqinisile. Mhlawumbe sekusele imizuzu yasho njalo inkosi yezulu nomhlaba yathi kwesi isikhathi umuntu uyeqine kanti sekusele ishumi lemzuzu emhlanje. Kwathi kusasa ekuseni kwasa ukuthi damu ngiphethwe inhliziyo ebuhlungu ngalala sekushiwo phela wathi hayi nomlindela ukho awamsazi ukuthi kwenzekani kanti abantu bahlela izinto zabo. Bayihlela izinto zabo beyihlela ngencebo kaThixo phambi kwethu osisizayo osinika nesimali ngamasaka. Fika umuntu enganalutho lapho umsephuma ngenyafu lwemoto. Hawu maNazaretha, angathi lezo sibindi singabe sixeshiwe namhlanje, kodwa lukhona unyazi lizoyibhubhisa zonke lo muntu. Qinisile khona unyazi noma uqili buzoshisa umlilo phela. Semusethuthi ngakho bantwana benkosi enkulu Phakameni. Kwathi makhulunywa weswa eswelindawo athi ngobe inkosi yamaNkadi kaze ngakhumbula inkosi yami isaphinda ngempela. Kaze ngakhumbula inkosi yami ngathi kodwa madoda sikhuka namagxilasi. Kathi ngabe sikhona mina. Angabe yasho ukuthi njani ePhakameni. Isho futhi ukuthi inkosi yamakhosi yayitheni kubantu eParadise noma ningane. Kodwa kusaba abantu benze izinto siphale bayisiphalise ngamabomu. Bakhona abanye baphuma sasini abamaqhawini baphuma balandela ingane bathi wena inkosi. Sisi inkosi umsebenzi omningi khona leGoli. Ifikela kithi ingane lapho emaqhawini. Yafika ethi ngiyithola inkolo ngihamba nonkizwe nasenata kodwa baze kufumane inkolo nje. Isho 23. Wathi mama sekonjalo waphuma amadoda waphuma abantu bayingunga bathi wena wenkosi ibagobile namhlanje befundiswa ngabazi bayaphi. Kanjalo abantu mhlawumbe khothi singane zenkosi. Ngiyayibongela lensizwa yakithi kumthungwa esembangeni ngoba yagcinisa isola yathi mfowethu yazi yashathi ibolabo abantu bakho. Yiba bathi inkosi. Esephumile emthombeni wezinkomo wabuThixo phakathi kwethu. Wamukela abangamukela abaningi kunjalo sihlobo sami. Uzosiza thina yagijima indoda noma ewudoda igijima iyamuntu yashiya umngcwabo wendodana yayo yahamba uma iphuthume esibhedlela kuthiwa khona ufakuthile ungakhona uwephela. Manifika lapha uyise wedodana uthi Thopha kade sikubisile sekusebaphela ama-awa ngaka uthi kodwa ngibheka yayisimuthiletheka njemu kancane yayisisiza indodana yayo yayisisiza le ndodana yayisisiza yayisibuyela emotweni. Uma esehamba noDokta lona sekusho abantu bathi lalela la wena ndoda bekufanele wakhiwe noDokta uyindawo isiphuphu bawazi ukwenzela. Lalela noDokta lo ushiya umngcwabo wendodana yakhe wazosiza
wamsiza lo muntu ofana. Ushiye umngcwabo indodana yakhe ifile, waphuthuma wazosiza lo ngoba azi kuyena usolwazi kwalokhu kufa ondodana yakhe kuphela. Ungaba umbuzi lutho ukubuhlakaniphile. Njengoba lapha inkosi bantwana bekuse kule siphakame iswa sihlala nomjobo wasesibini. Amen. Ishiye zonke izindane bese umsebenzi. Kodwa ngikhuluma ngodokotela wasela umsebenzi. Kwakufika indodana yakhe kufanele ukuthi ayingcwabe. Khulu shema sephakame. Amen. Kuyabiwa ezweni lakithi. Bagijima abantu bayabaprofiti bayesangomeni kulahleka insizwa akulezi inkalo zangapha ngase-Alexander kulahleka insizwa uyamthanda unini uyamthandisa gijima behla benyuka kuvela mveliveli oyisinokonyana atheke uyozama ephambi bayafika bantwana benkosi kwesinye isangoma ngoba khona ezinye izingalo noma zizimbumba kodwa sikhona ekweqondane kwesinye isikhathi mayefika kulo sesikhona namhlanje ziphuphile zidansa yonke imidanso ekhona emhlabeni zenza yonke into phaka uthola isangoma simadaka wesixathu kodwa zazilesaba ihlazo ngoba zasihamba nabalele nathi njengoba sesisaba inkosi yasephakame uyasaba noma usekhona ukuthi mangona mhlawumbe uNkulunkulu uzohamba kimi mawe nakho lokho wathi besebikile besevumile inhliziyo yakhe ukuthi aye ephakameni wasewenza amakhono. Nkosi yethu simakade zaphuma neqina zaphuma nemgodwe lezizimalazi ezinomlomo emide ezingaka zaphuma zasezingela zathi mayisingela abantwana benkosi zayithola inyamazana yakalakashela inyamazana yayake lomho kwelidiwa yathi mayifika kulelowa zasesima phezulu zasho zathi hawu phezulu wayesesondela umuntu wathi ayikho inyamazana kodwa ngibona isidumbu somuntu phansi. Uyezwa usentshana mfowethu kwasekuzanwa ukuthi watholakala kanjani umuntu wafuna ihelicopter sangijakhela isikhathi esimshayile wafuna ihelicopter yayishamtambula lo muntu yamkhipha umfana wakithi kwamkhize. Sikhuluma ngoNkulunkulu phambi kwenu yaphela inqindi kwabizwa amahashe noma kwabizwa imalazi zahamba zabuyela emuva. uNkulunkulu bethu ukuthi bahambe bofuna nomuntu bakithi uthi bevele ngezinwele esihogweni obhukwini olunungayo uthi bathi lokunjalo nami ngathi lasha phakathi uthi
ngathandaza umthandazo ngathi kodwa mina Nkosi, kodwa mina Baba ngiyakulandela umlandelo wakho. Ngayisinela inyanga yezulu ngathi sina nasothi wena Nkosazana. Yabo bengingasini onyazi lezulu kwanje angimfanele le ndawo. Uthi ngaba nakuvuleka isango ngasesandleni sokudla. Uthi lapho ngivuleka isango wasekhona indoda abethi ekhithuma kakhulu uthi ayaphuma esangweni. Uthi lapho iphumela ngaphandle esangweni iphuma ngaphandle kwesango wathi wangishiya lo muntu kathi uvulelwe mina. Uthi lapho iphumela ngaphandle le ndoda le uthi kwaqhamuka isikhonda sendoda enesandla esinganensizwa ephelele. Uthi yasimtakula yamthatha mjikela phakathi. Yambuyisela phakathi kwalasha. Uthi kodwa mina ngaphuma ngelisango uthi ngathi masengiphumela ngathi ngiyabona noma amadoda ezegijima. Uthi kwaqhamuka umuntu wafuthi latu umNazaretha uthithela kimi phezu kwami. Uthi wathi mamthithela kimi phezu kwami uthi ngembathwa iqhwa. Ngembathwa isnow sangembatha uthi sangikhava uthi bathi befike eduze kwami bakhahlela isnow. Bakhahlela iqhwa bathi akusiyo umuntu lo iqhwa. Ufika ushaya. Uyamkhombisa uNkulunkulu ukuthi nawe ungafuni into engale. Ungafuni into engale. Umakoti wafuna into engale. Wathi Nkosi ethandaza umthandazo omubi. Wathi Nkosi uma ngabona Baba umuntu ehamba emhlabeni ngibona umphefumulo womuntu uphuma kanjani. Wathi mase ngikhombisa uNkulunkulu wamkhombisa umphefumulo kaYisezala owayesenabani. Wathi masibona lo mphefumulo kaYisezala wabona waphuma ingilosi waphuma abantu abancane bathathe manje baxhifisa ikhanda laze labe sicaba bathi angiphathanga kahle esithumbudlila hambe kwahe. Wakhala makoti wakhala zakuqala. Angisazi ikhuluma kahle. Kwalolusuku yabona indoda yathawu umngambe emthando Baba. Wazi wakhala wazoma wasekhuluma umkhwekazi noma ubabezala umama ezala belinyina. Wathi mayesekhulile umama ezala wakhula basobethi wathi wasondela umphefumulo kamama ezala uyahamba. Wathi sondela wathi masondela wathi uyabona wathi uyaphuma wathi uphuma ukwakhamka ingilosi sangena ingilosi namathawula amhlophe safika sesu sathi usithumbusa inkosi kusibusise la yakho. Angaze senzani samqola umama wazwa mamatheko makoti. Ilapho ke basizokhipha khona iprivate ongathe uNkulunkulu ungayisho nami ngeke ngiyisho. Ayisheshile uNkulunkulu wathi lento iprivate phakathi kwami nawe. Wathi wayisho lento mawe wayisho wena ukisho usuhamba ngalela. Wamxina umndodana yathi wakhala kufa umama. Wakhala kufa baba namhlanje uhlekile kufa umama awukhazi ukuthi bawuhleka ubuhleka. Wathi hayi washabaqini wathi chaza ukuthi wakhala kakhulu kufa baba namhlanje ubuhleka kufa umama. Wathi gcineni wahamba wathi ngiyogeza wageza waqeda wathi mayeqeda ukugeza waba muhle waqoka wathi sengiyashoka ekushona kwami kodwa ngobe sekhamba hlobo sami Nkosi kusizwe izwi lenkosi lithe ihlabele sokuvala esika 7 selithethe icala sizohlatshelela umvangeli udlawo. Inkosi busise ukuqa kwebandla.